Pozdrav svima, evo me posle nekih 20 dana možda ne pravim snimak ove košnice. Da napomenem, zadnji put smo primetili da je bilo u katastrofalnom stanju što se tiče hrane. Zbog nekih ličnih problema koje sam imao, nisam mogao da dolazim na pčelinjak kad je najviše trebalo bukvalno, a što da se radi. Legla je imala nešto, ali hrane znači nije bilo ni kapi. Dodata je bila jedna pogača i 2 puta je sipano po 5 litra sirupa. Da vidimo da li to imalo nekog efekta. Samo da vidim šta se vidi tu, da li se vidi, ne vidi se nešto. Sad ću da skinem ovaj polunastavak, pa će vjerojatno bolje da se vidi. Sad ću da vam pokažem kako je prazno. Znači ja to napunim, ovaj dole filc običan, da se pčele ne bi davile. Evo vidimo, nema ni jedne uginule pčele. Evo, pogača nema je, vrlo nešto malo. Krenut ću s ove vamo strane, pošto tu sam stavio neki 2 rama da očiste, koji su za pretapanje i za pregrane daske. Naravno sve to prazno. Ovo je pregrana daska. Sad ćemo da vidimo šta kaže. Vidimo ovdje odmah prvi ram iza pregrane daske. Nešto malo nektara ili ti sirupa. Dobro, to je nešto vrlo malo. Vidimo ostaveći da je dosta bolji. Poprilično bolji. Ovo je inače ram građevnjak u sezoni. Evo vidimo da ima nešto hrane. Na prvo oko deluje mi da je to dosta bolja situacija. Evo ga još jedan vrlo dobar ram sa hranom. Nešto malo polena, s druge strane imamo nešto malo legla. Evo ga. Planiram ove letvice, samo trenutak da izbacim danas. One su tu već 20 dana. Ako stignemo, radio bi prvo dimljenje amitrazom. Ja tako radim, ne želim nikog da prisiljavam na to ili neko da me odvlači od dimljenja. Nije neko vrijeme danas, evo šta ću, dosta vetar duva. Dosta je onako prohladno. Evo vidimo, odličan. Bedna kapa, leglo. Vidimo, pogledajte. Ovo je za neverovati koliko je stanje. Imam nekima gdje nisam mogao, ili nukleus ili neke košnice, gdje nisam stavljao ove posude za veliku prihranu i tu je dosta slabo hrana. Pogledajte ovo. Ova skoro još malo pa sve je to spremno za zimu. Ali danas ću sipati još jednu turu, 6 litra. 5-6 litra koliko staje već ovdje. Pogledajte ovo.
perfektno. Medna kapa, leglo, ovdje se sjaj, evo i matica, bijela. To je koliko sam vidio na 3 rama leglo, to je dobro leglo. Evo ovdje već dosta manje hrane, na posljednjem ramu, vidimo. Verovatno, evo ga, neki stršljen mi se mota ovdje oko pčela. Dosta manje hrane. Odradit ću sad još jednu tuturu. Vidimo. Znači 2, 4, 6, 7. Ide pregrana daska. Malo ćemo da pomerimo. Od bolje cirkulacije vazduha. Pa bre, to bi bilo to što se ovog snimka tiče ove košnice.